Hi, hello, welcome to my Jemson Tokbi YouTube channel. Pin nang litum han bangso video na paklang ponji pukan nang litum thanen long basta me kelang pen nang litum chine po kopi sine paklang ponji make pen ke nang litum man iso lam nang sinu rigela lo nang litum no si processor nang litum comment section nang pino nang litum processor ni gelan RAM pusta me 6GB RAM pusta latum han latum 6GB RAM 8GB RAM 10GB RAM na hai tum han mangene next video se paklang ponji non jitu paklang ponji bang ke 4GB RAM pen Snapdragon 636 tum se paklang ponji lasi laso abdi tu bang nang litum stame langelangon langri upane kali stame nang litum la sorting nang litum endun puste nang litum si 4GB RAM kali nang litum 8GB RAM pote nang litum akam tipida ta thagi lasi nang litum han apang sing tuhan request lah lasi to video bang bang simple na atau pada na lo lasi please nang litum stame nili channel long nang litum maki misi bang lamputan nang litum channel bang subscribe tha dan ke like comment nang litum jurpojir video stame nang selfie tha anan ke nili ta channel aki milang lasi to video bang bang simple na Nih, ampun kena pasang poni ko. Ini sudah bang komputer logan inon. Ini nama komputer nang ini kita dulu. Ini ha. Nah, poni kan lalu kamu sensitif juga. Apa ini betul. Robot uti, kamera uti, untuk video bangga uti.